Alright guys, welcome to my YouTube channel. Kasama ko na naman si Dayday para sa ating Kalye Survey. Tignan natin dito sa San Fernando Public Market kung sino yung gusto nila maging presidente tsaka vice. Kung makikita natin, may malaking tarpaulin sina BBM dito tsaka si Sara. Alright, simulan na natin. Let's go! Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung may presidente na kayo sir tsaka vice president ngayong election sir. Sige. Wala pa. Bongbong Marcos sir. Bongbong. Vice president mo sir. Wala. Sara Wala pa. Duterte. Sara Duterte vice. Oo, Sara. Sara. Eh sir, baka meron ka na sir. Bongbong, boy. Anong bumbong? Lini? Lainey ka sir? Oo. Tama. Ay, lini ako. Lahat mga ko. Sira ulo to eh. Vice president mo sir. Ha? Vice mo. Suto. Soto. Pasulat Soto. Basta, hindi lagay mo. So, yan. Okay. Ako lagay mo sa akin, Bongbong, 1 million. Sira ulo to eh. Isabi sa akin, Nasulat. Bongbong Marcos. Oh, sir, nasulat na sir. Hindi alam 1 million vote. Pati Sige, ikaw pamilya sir, ko. baka meron na sir. Wala pa? Decided pa? Pati sa probinsya namin. Si Bongbong din. Ay, Bongbong Sa din. Mindoro lahat. Oo nga, malaki nga yung ano dito. Sige sir, thank you. Pamilya ko marami. Sige sir, thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung may presidente na kayo sir, saka vice president ngayong election sir. Wala pa sir? Ikaw sir, baka meron na sir. Wala pa. Excited pa si sir. Sige sir, thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir. Kung may president ka na sir, saka vice president ngayong election sir. Survey lang. Hello. Ikaw sir. Survey lang sir. Oh. Kung may president ka na, saka vice ngayong election. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Vice mo sir. Fredo. Robret. Hindi. Yan o. Yan si Vice. Yan si Vice. Si Sara Soto. Dito Soto. Soto. Oh. Thank you. Ma'am, kayo ma'am. Survey lang ma'am. Yes sir. Sino sir? Bongbong daw. Sige sir. Vice mo sir. Soto. Apoy guy. Okay, thank you sir. BBM. Hindi naman ako rap yan. BBM ka na sir. BBM ka sir. Hali mo na sa BBM. Yan. Vice mo sir. Dito Soto. Tito Soto. Number 1 yan. Okay. Hindi naman ako rap yan. Kayaman yan. Sir, sa'yo sir. Lenny ko. Laney. Lenny. Oh, Laney na si sir oh. Papay guy. Vice President mo sir. Hindi na kasi. Sara. 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 Ay, Sara. Vice President. Sara tsaka si Laney. Sara tsaka si Lenny. Abay Chon, no? Oh. Sir, thank you. Okay, thank you rin. Sir, good afternoon sir. Survey lang mo. Kung may president na kayo tsaka vice. Meron? Sino sir? BBM. BBM. Tsaka Sara. BBM tsaka si Sara. Kayo ma'am? Same lang kami. Same lang sila si ma'am. Bongbong din, Bongbong din. BBM. Oh, bongbong. Anuin mo si Lenny. Oo. Sa Japan, number 1, Bongbong, kapatid ko. Opo. Anuin mo si Lenny. Japan, Tokyo, number 1. Teresa, Kato. Sige sir. Thank you ma'am sir. Sige sir, thank you. Ma'am, bubuto na kayo ma'am. Survey lang ma'am kung may president na kayo ma'am. Saka vice. Yung election ma'am. Vice president. Lenny po. Lenny po sa'yo ma'am. Oh, Lenny. Vice Let president mo. Lenny lead. Let Lenny lead. Vice president mo ma'am. Sara. 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 Thank you ma'am. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may president na kayo. Anong survey? Survey lang po. Oh. Kung may president na kayo, tsaka vice president. BBM ako. BBM. BBM sir. Ano sir? BBM! Bural, babangon muli. Sobre daw yung president mo sir. Vice president ka sir. Soto. 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 Ikaw sir, vice president mo sir. Pangilinan. Ha? Pangilinan. Pangilinan, Kiko. Kiko sa kanya. Isa. Okay, thank you. Sir, thank you sir. Okay. Thank you ma'am. Ma'am, good afternoon ma'am. Ma'am, survey lang kami ma'am kung may presidenta kayo ma'am tsaka vice president ngayong election ma'am sir. Wala pa, hindi pa. Wala pa? Decided pa sir ma'am? BBM. Okay. Sa'yo ma'am, BBM ma'am. Vice president mo ma'am? Sara. Sara. Sulat na lang Sara tsaka si BBM. Yan, thank you. Sa'yo sir, sino po sir? Paras lang sir? Oh, BBM. BBM tsaka Sara. Okay, thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung
may president tsaka vice ng election? Wala pa. Wala pa sir? Undecided pa? Excited pa ako. Okay. Alam mo yung Thank you. pilihan ko. Kayo ma'am, survey lang ma'am. Kung may president ka na ma'am, tsaka vice. Wala pa po. Wala pa ma'am, undecided pa. Thank you. Good afternoon ma'am. Ma'am, survey lang ma'am kung may president ka na, tsaka vice president ng election ma'am. Lenny po. Lenny? Sige po. Vice president mo ma'am? Kiko. Kiko. Lenny tsaka Kiko. Yan. Thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung may president ka na sir tsaka vice. Wala pa, undecided pa. Thank you. Ma'am, good afternoon. Sila na. Nandiyan kayo ma'am, busy pa si ma'am. Ayun. Dito tayo rin. Pasok tayo dito rin. Thank you. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang kami kung may president ka na saka vice president ngayong election. Wala pa po. Wala po. Undecided pa. Thank you. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang ma'am kung may president na kayo saka vice president. Sorry po. Siyempre, BBM po kami. Ayun. BBM. Si sir. BBM. BBM. BBM si sir. Vice president mo sir? Soto. Soto. Okay. Soto. Ikaw ma'am. Meron na ma'am? Ha? President mo, saka vice. BBM ako. BBM si ma'am. Vice president mo ma'am? Vice President. Ha? Soto. Soto, vice president. Soto, saka... Ikaw ma'am, sino ma'am? BBM daw. BBM na. Oo. Vice president mo? Siyempre, si Soto. Si Soto rin. Oo. Opo, upload ko po ito bukas ng umaga. Sir, kayo sir, good afternoon sir. Survey lang. BBM. BBM din. Sino? Soto. Soto. Okay, ganda yung mga raming Soto dito. Ma'am, survey lang ma'am, kayo ma'am. Kung may president ka na, tsaka vice. BBM. BBM din. Vice mo ma'am? Solid kami. Bay sa lakbo. Wala pa, decided pa. What? Soto nga mo. Una, anak ko, pinautakibot Sir, kayo sir, survey lang sir. Kung may president. Joy. Isko si sir, Isko. Isko. Vice president mo sir? William. William, Doc William. Doc William. Yan, isa. Yan. Thank you. Sir, thank you. Ma'am, thank you. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang kami ma'am kung may president ka na ma'am saka vice. May election ma'am. Ano mo na intindihan? President ma'am saka vice president. Kung meron na mag-survey kayo. Oo, survey lang po. Kaya, kandidato. Opo. Kanino ka ta kanyang job? Darling, kanino ka ta ka rin, darling? Sino ma'am? Sa inyo ma'am? Wala ka rin. Wala pa? Wala pa. Okay, thank you. Thank you. Sa inyo ma'am? Sino po? Ipakyaw ako. Pacquiao ka, president. Vice president mo ma'am? Ha? Vice president mo? Vice ko, si Soto. Soto. Okay. Ikaw ma'am, baka meron na. Wala pa, ma. Ay, sir. Wala pa? Ikaw ma'am, wala pa? Meron siya. Bongbong. Bongbong yan? Oo. Ikaw ma'am, sabihin mo ma'am, bongbong ka. Bongbong. Bongbong. Si Dick Soto. Hindi, sabay Sara. Sara. Bongbong saka Sara. Hindi, Sara. Ayaw Sara. Okay. Sige, bongbong daw saka Sara. Sunod na. Sige. Ma'am, survey lang kami ma'am kung may president na kayo ma'am saka vice president ngayong election ma'am. Bongbong ma'am? Bongbong na. Vice president mo ma'am? Sara, bongbong saka Sara. BBM. BBM din si ma'am. BBM. Vice president mo ma'am? Vice President, sino ba yung Si Sara, si Kiko, si Soto, Sino? Doc William, Sara Soto yan. Sara, Soto, Doc Si William. Sara, siyempre. Sara. Sara Duterte. Sa'yo ma'am? Wala pa kayo da. Ha? Magbay sa ako. Survey lang po ito, survey. Bibi, ayuda. Dito sa Pampanga. Okay. Pampanga, sa Palengke. Palengke, Pampanga. Old Market. TV. Opo. Oo. Sara Duterte. Malakas si Sara.
Eh sir, buboto ka na sir? Len. Lenny ka sir? Vice President mo sir? Kiko. Kiko, okay. Lenny tsaka Kiko. Okay, thank you. Ito tayo sir. Sabihin mo ha. Opo. Good afternoon po. Survey lang kami kung may president ka sa vice president. Saan? Kung may president ka na ma'am, saka vice president. Survey lang po. Oo, si Bongbong. Bongbong Marcos. Vice president po. Si Sarah. Sara. Bongbong saka Sara. Okay, dito kami sa San Fernando. Pangka. Oo. Public market. Ha? Bongbong lahat. Ayuda. Pagbayan na naman. Yan. Opo. Sa inyo po sir. Survey lang sir, kung may presidente kayo, saka vice. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Vice president niyo sir. Sara. Sara. Bongbong tsaka Sara, dalawa. Okay sir, thank you. Ma'am, survey lang ma'am kung may presidente kayo ma'am, tsaka vice president ma'am, ngayong election ma'am. Penny, no? Pen. Soto. Soto. Soto yung vice nyo. President nyo ma'am. BBM. BBM yung president. Okay, thank you. Sa inyo madam. President nyo ma'am, tsaka vice president, kung meron na kayo. Bongbong. Bongbong din. Bongbong. Bongbong, Sara. Bongbong tsaka Sara. BB. Sa inyo ma'am. BBM. BBM. BBM din. Sara. Vice president mo ma'am. Ano po? Ha? Bongbong po kami. Yung vice president nyo po. Oh, bongbong nga. Bongbong tsaka Sara. O Kiko. Sara. Siyempre, bait niya eh. Sige. Sir, sa'yo sir. Baka meron na sir. Ganun na rin sir, sasama mo lang Sama rin. Bongbong tsaka Sara, Magkakapatid tatlo. kami eh. Bongbong tsaka Sara. Yan. Okay, thank you. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang ma'am kung may presidente kayo ma'am sa vice. Ninong pagburay kong presidente? Apo. Si Isko. Si Isko. Oo. Vice president mo ma'am. Si ano? Si Soto. Soto. Isko tsaka Soto. Soto. Sorban ay sa Survey na po. Sir, sir. Oh, Lenny sir, Lenny. Lenny. BBM. BBM. BBM si sir. Sobrang. Sa prank lang. Vice president mo sir. Siyempre, Sara. Sara. Oh, sige. Ikaw rin, sir. BBM din. Sara. BBM Sara. Si ma'am, baka meron na. Ano to? Ninoy. Ninoy. Patay niyo sa kanya. Sagot na ako doon, BBM. Bumoto ka. BBM na si ma'am. Okay, thank you. Nasulat mo na rin? Yan, dalawa sila, tatlo. Oh. Ma'am, sa'yo ma'am. Survey lang ma'am kung may president ka na ma'am, tsaka vice. Ha? Sino? Sino po? Presidente. Presidente niya po, tsaka vice. BBM. BBM? BBM. Vice president mo ma'am. Na. Sara, Kiko, Soto. 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 Okay. BBM. BBM. Ma'am, sa'yo ma'am. Baka meron na ma'am. Ano? President tsaka vice. BBM ako. Wala pa. Wala pa? Alam. Wala pa? Okay. Hindi ko pa alam kung sino. Thank you. Kahit Vice sa president vice, ma'am. hindi ko alam. Decided pa. Dito tayo kasi. Dito tayo. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may president na kayo sir sa vice. Meron na? Meron sir sir. Bongbong. Bongbong Marcos. Vice mo sir. Vice President. Opo. Si Sara. Sara. Oh, okay. Thank Parang you. tandem yan eh. Magaling yan eh. Oo. Lalo na yung tatay. Opo. Sir, kayo sir. Survey lang sir kung may president na kayo sir sa vice. President tsaka vice president kung meron na kayo. BBM. BBM din. BBM din. BBM. Okay, BBM. Vice president mo sir. Tito Sen. Tito Sen Soto. Soto. Okay, thank you sir. Daming kalahati niyan, Teo. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may president ka na sir. Tsaka vice Pero no president. comment pa ako. Wala comment pa na akong presidente. Okay, No comment muna. Undecided pa. Thank you. Wala pa. Kaya pa, Maxi. Ma'am, kayo ma'am. Baka meron ka na ma'am.
Yun ang alimbatan mo. Ano, naisip. Wala pa, ma'am? Wala pa? Okay, thank you. Ma'am, kayo ma'am. Survey lang, ma'am. Ma'am, buboto ka na, ma'am? Di pa? Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, survey lang kami, ma'am. Kung may president ka na, ma'am, tsaka vice. Wala pa. Wala. Decided pa si ma'am? Thank you. Hindi pa nakapag-decide. Ma'am, good afternoon, ma'am. Survey lang, ma'am. Kung may president ka na, ma'am. Tsaka vice president. Survey lang po. Kung may president ka na, tsaka vice president. Wala pa na. Wala pa? Kaya sir, bumuto ka na sir? Hindi pa. Sir, good afternoon sir. Survey lang sir kung may president ka na sir, tsaka vice. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Vice president mo sir? Sara. Sarah. Okay, thank you. Tara. Ma'am, kayo ma'am. Survey lang ma'am. Kung may president ka na ma'am, tsaka vice. Wala pa. Wala pa, undecided pa si ma'am. Thank you. Day, nasulat mo na day? Ha? Survey? Survey lang sir kung may president ka na, tsaka vice. BBM. Saka Sara. Sarah. Yung dalawa pala. Oo, parehas. BBM tsaka Sarah, sulat mo na. Thank you. Dito tayo. Pasok tayo dito. Ma'am, survey lang ma'am kung may president ka na ma'am, tsaka vice president. Survey lang kung may president ka na, tsaka vice president. Cigarette Hills. Wala pa? Wala pa. Sino ma'am? Wala pa? Undecided pa? Thank you ma'am. Dito. Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung may president ka na sir, tsaka vice president sir. Wala pa? Kayo ma'am, survey lang ma'am. Kung may president na kayo, tsaka vice president kayo eleksyon. Ano daw? May president ka na daw sa election si Bongbong. Si Bongbong ma'am. Vice president mo ma'am. Si Sara. Sara. Bongbong tsaka Sara. Kayo ma'am, bubuto ka na ma'am. Sino po? Yan po yan. Dahil ka lang meron ka daw si Bongbong. Bongbong din. Vice mo ma'am. Hindi ko pa alam po Hindi yan. ko pa. Yan, Sara po, Soto. Sige ma'am, thank you. Ma'am, sir, good afternoon po. Survey lang kung may president na kayo, tsaka vice president ng election, sir. Pero na ma'am? Eh sir, survey lang sir kung may president ka na sir, tsaka vice president. Wala pa? Decided pa? Sige, sige. Sir, kayo sir. Baka meron na sir. Survey lang. Lenny, ma'am. Ay, sir. Ha? Lenny. Laney, vice president mo sir. Iko. Kiko, ikaw sir, bubuto ka na sir? Sino po? BBM po. BBM. Sa vice president mo sir? Hindi ko po alam, sir. Hindi pa, decided pa sa vice president. Thank you sir. Dito sa Palengke San Fernando. Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung may president ka na sir, saka vice president. Wala pa? Sir, ikaw sir, baka meron sir. Wala pa ako. Wala pa ikaw ma'am. Wala pa, undecided pa si ma'am. Sige, tingnan dito tayo. Hello ma'am, survey lang kami ma'am kung may president ka na ma'am. Iya pa si ma'am. Thank you. Dito tayo. Ma'am, good afternoon ma'am. Survey lang kami ma'am kung may president ka na ma'am, saka vice president ng election ma'am. Wala pa, sir. Undecided pa ma'am. Sir, kayo sir, baka meron na sir. Wala pa rin boss. Naghihintay pa kami. Wala pa, undecided din. Thank you. Sir, good afternoon sir. Survey lang kami sir kung may president na kayo, saka vice president ng election. Wala pa sir, undecided pa. Sige sir, thank you. Ano? Ha? Tayo? Alas tayo. Labas na kami sa palengke. Labas na kami sa palengke. 41. Sir, kami sa survey lang kami sir kung may presidente na kayo sir, saka vice president kayo election. Yan po, pili po kayo. Bongbong, si Lenny, si Pacquiao, si Isko, si Lacson. Basta mamili ako. Mamili mo. Mamili mo ano? Sino sir? Bongbong. Bongbong. Vice president mo sir? Ito. Sara, Kiko, Soto. Sara. Sara. Sara yun. Apo. Ikaw sir, baka mo na. Ako sa akin ano, Isko. Isko ka sir? Isko. Vice president mo sir? Ito. Tito, Isko at saka Tito. Isko at saka Tito.
Thank you, sir. Sir, ikaw, sir. Survey lang kami, sir. Kung may president ka na, sir, saka vice president. Bongbong. Bongbong ka, sir. Bongbong na si sir. Vice president mo, sir. Soto. Soto, vice president. Ikaw, sir, baka meron, sir. Bongbong din. Bongbong din? Siya si Bongbong. Soto. Soto, bongbong, saka soto. Okay, sir, thank you. Ito kayo, sir. Sir, survey lang kami, sir, kung may president ka na, sir, saka vice president mo. Bongbong din. Bongbong. Ah, bongbong. Vice president mo, sir. Vice President. Soto. Ah, Soto, vice president. Yan. Sige. Ikaw, sir, survey lang. Kung may president ka na, saka vice. Wag mo na yung video. Wala problema na. Sa'yo to, sir. Siyempre, BBM. BBM, okay. Oh, Vice president mo, sir. hindi, si Soto, Duterte. Sara. Duterte. Okay, kayo, sir, survey lang. President saka vice. Leni ako. Lenny. Vice president mo, sir. Hindi pa alam eh. Di Oh, pa Lenny alam, ako na yan, decided Lenny. pa. Lenny. Isa. Okay. Wala pa siyang vice. Pogi. Sige, sir, survey lang, sir. President saka vice president. Kung meron ka. BBM. Vice President Soto. Soto, vice president Soto. BBM sa kanya. Saka Soto. Okay. Ikaw, sir. Tapos ka. Okay. Moreno. Isko Moreno. Isko daw siya. Isko. Yan. Sa vice president mo, sir. Ano? Si Soto. Soto yung vice president niya. Okay, sir. Thank you, sir. Saan siya? Sir, kayo, sir. Survey lang kung may president na kayo, saka vice president. Pogi, nagban. Ha? Wala pa? Wala mo kasi iniisip pa lang. Kayo, sir. Survey lang, sir, kung may president na kayo. Wala pa, undecided pa. Thank you. Sir, survey lang kami, sir, kung may president na kayo, saka vice president, sir. Presidente mo. No comment. No comment pa, sir? Undecided pa. Ikaw, sir? Wala pa. Wala pa, sir? No comment. Okay, thank you. Ikaw, sir? BBM ako. BBM ka, sir? BBM. Vice president mo, sir? Vice president mo? Soto. Ano? Hindi. Sara, Soto? Sara. Thank you. Ikaw, sir? Pupunta ka na, sir? Survey lang kami kung may president ka na saka vice. BBM yan. Lenny. Lenny. Right? Vice president mo, sir? Kiko. Kiko, saka vice president. Yan. Thank you. Sit tayo. Thank you, sir. Sir, good afternoon, sir. Survey lang kami, sir, kung may president na, sir, saka vice. Hindi ako taga dito, sir. Hindi pa. Hindi ako taga dito. Kayo, sir, survey lang kami, sir, kung may president na kayo, saka vice president. BBM ako, BBM. BBM mo, BBM din, sir. Vice president mo, sir. Vice president mo. Isipin ko muna. Ay, isipin mo muna. Isipin mo muna, sir. Ikaw, sir, baka meron na, sir. Wala pa, undecided pa? Okay. President mo. Survey lang kami, sir. BBM! BBM. Thank you, sir. Thank you. Sir, survey lang, sir, kung may president ka na, saka vice. Ano? Sino po presidente niyo, sir, saka vice president? Vice President? Siyempre, Duterte ako. Duterte ka. President mo, sir? Si Bongbong. Bongbong, Bongbong. Dagdag mo si sir, Bongbong ka. Okay na yun? Okay na, sir. Thank you. Okay. Good afternoon, sir. Sa'yo, sir. Survey lang po. Wala pa. Thank you. So, guys, ito na nga yung kabuuan ng survey natin. Out of 58 respondents, si BBM nakakuha ng 44 votes, katumbas ng 76%. Si Lenny nakakuha ng 9 votes, 16%. Si Isko nakakuha ng 4 votes, equals 7%. Pacquiao naman nakakuha ng 1 boto, equals 2%. Si Lacson, 0 po siya. Okay guys, sa Vice President naman tayo. Out of 49 respondents, si Sara nakakuha ng 24 votes. Katumbas ng 49%. Si Soto nakakuha ng 19 votes, equals 39%. Si Kiko Pangilinan nakakuha ng 5 votes, 10%. Dr. Willie Ong 2%, at 0 naman para kay Atienza.
Maraming salamat po sa mga taga San Fernando, Pampanga Public Market. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa susunod na aking video. Maraming salamat po.